ndo wa mahinda asalimi kajugwe hama to makoje to wa ma connection gavana Vito juge adoya bibironia kenu nyugo ko to kirwa nao na muku juge nwikita wira mwega urekita kuga na tariri ni mwe wa ma connection no asa mutimo we wa ma connection ni incoming MP 2047 ati MCA wagwo osunu weke tokene mwe tariri otogo mungu akuwete tariri no wale kuo 7 thing wale muru wacha kurudia man no wale kuo haya no wale kuo tu 2013 ndio kumwa tariri 2027 duama connection na juga tariri barabara no ya Kenya ko to mudo to kitagwana sekede ya horaga bana muno na nyere meto nikuta wira wake thigo wale muru demwe to bibi do tariri barana ko bata goka ginya muri ketire nyere meto no gode ndire ko muta to tukora wa kitagukura wa ofisi yake ne mogoka nega mwe muka to nya hado ko horaga bana agene no wekatia nako utaria neguo koguo gavana ke yakurathime wiro curaruta na jokerie MC na mathuru hamwe nao ni kurugama nawe thigu wale muru sub county ni ma kurugamira wega na jokerie yakurathime tumurero ino mwana witu kana itiguo haya gavana itana negera gavana ndi tiwa kwete tondu tiro tutatu twaitura riri gavana nabe gucokerie ngatho muno ni gwitikira gwikinya bibilioni hau urugamite tondu ni ngoretwo ndi guku gutire gavana ongi uru warugama hau kaiture gavana witu ruhi ni gwitikira ngamwita agetikira guka gavana gucokerie ngatho muno gitumi kuma hinde twathurirwo ni ndi twina mwaka na kahinda kanini gavana ni ndokire ofisi yaku na ngikurerera ngikwira kwina thibitari witu wetagwo bibilioni level 4 utorete urugamite ngikuhoya mbeca ngikwira tindika contractor thibitari wicu tuke wa kurika already gavana no wega dipoti ati thibitari wicu witu twakite block 1 na nirikite na block 2 no rugiri contractor kiria kienja mitaro agicoka akiumagara ithio ti horo wa mandu aitu koguo gavana ndu ucio turendo urorwo contractor acoke okorwo ni kure maremetwo ni wiro tuhe contractor ongi arike thibitari witu andu aitu batie guthia atigo ithio ti horo wa ma gavana thini wa wodi ino yakwa ni wega ngwire ma gutire thibitari ya thirikari thini wa wodi ngima kana turenda kwandikithia andu ange ngiri 700 wona twatwo kumira gwetana turahena thikũ 5 umire thie wiyandikithie nigetha wikirwo thini wa kandi itu twahinga rita riri turenda tuhinge twikire thaini na aria turacaina nao ona aria turateithania nigetha riu andu a Kiambu makorwo tunyitanĩire ni njui mohota kwiyuria mane maundu manaku maundu maya turabanga tondu njiraga andu karugano ka jirani ciakwa ni tuikarite nao na tugaciarwo nao muthuri twaturite nake ena family yake na mutumia na ciana ngima ndi seneta wanyu muhete wira Nairobi tugacemania nake arorete airport anyitete mutumia guoko na ciana ciake 3 mathie Ruraya ngamuria murathie Ruraya nawe wi jirani yakwa wina ng'ombe mucie wina nyumba ya ihiga na wina kamugunda gaku kaika kamwe wathie Ruraya gwika atia akaja ati turarire green card ngamuria green card yake green card na wina wathie Ruraya ri kuria mwana ngerwara kuria ndungĩrio biro ona mutumia arwara kana ngirwara andu othe niguthondekwo mathondekagwo mwana athie guthoma cukuru ambĩrĩria kuria akarĩkĩria ndakarĩhio na ciringi reke tũthiĩ Ruraya ithuĩ tũikarage kũu nĩkĩo kuona hĩndĩ ĩno andũ acio matua gũthiĩ kũrĩa matithiaga nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩngĩ mathiaga nĩ gĩtũmi gĩkĩ kĩmwe nĩ tũnyite na andũ aitũ mathiaga atĩ tondũ kũrĩa kwĩna maũndũ mau mega ma gĩthomo rĩu ndĩkĩmwĩre andũ aitũ kuma rĩu ihinda rĩrĩ kaunti ya Kiambu ndĩraigire 2027 mũndũ wothe ũrenda gũka Kiambu arĩtagia mbica ta ĩrĩa yagwo nĩ andũ magĩthiĩ Ruraya nĩ twanyitana andũ aitũ tondũ tũgũikara wega koguo tũrĩkanĩre Ngai witũ mwĩke wega kĩmũrathime mwekandia Kiambu gabia ũka mũndũ wa kũbanga andũ twambĩrĩrie haha nĩgetha tũgĩthiĩ wega asanteni sana thank you ũkwendaga rĩrĩ ithe gavana mũtiakena he ũndũ ũkwendaga rĩrĩ we tũrenda kũiguithania aca mũndũ ũcio nĩ ndonaga no nĩ njũĩ nĩ egũikario thĩ githĩ ti wega no tũkwendaga gavana hatirĩ thĩna gavana ndarĩ thĩna arerwo oke
mlete tusikie anasema nini. Kuja ndugu, kuja. Mlete mpaka hapa. Mlete pole wewe usikize hapa. Muoneshe ndia. Haya, uka. Muoneshe. Jirole kwenda baba. Atire kule guthondekwo maitho kwa layo ciagithio 15 na ndari na nigukimuhe nigetha tondu koguo haya yes muharirie rwimbo abarikiwe githitiguo sasa nigwikire mukundika muthuri thie thibitari arorwo maitho na athondekwo ucoke ujire nenie ngumurihira kandi yake nigetha atonje kandi-ini. Haya, ndugu. Sawa, asante. Haya, mutungatiri hema nitugucira nawe hana mkuu ucio ndina thina nigugwita haha. Mwanake wapi ile kijana ingine alikuwa hapo ameitwa hata tutapanga na wewe mkuu. Karibu. Ni haya sasa wewe ngoja hapo tutapanga naye na mkuu. Sasa leo wapi tu? Hayo tu mmoja na mumenyerere. Lakini tofakari kada na leo kwa sasa. Mpewa faraja mkiendanga. Turenda riri kama narugame riri kuihoya ni vepi wega mwirende tuine rwimbo abarikiwe na muhe moko iguru abariki aya moko iguru ikaiya terere ine mutire haha tuire kama nane begio ni mukuhe moko wega tuire ni mwega mwere ni wega na mukuhe moko mere nigetha akene begio ndagike mwe githiti wega mimi nataka tu MCA Liason maikere goko theinie Liason CHP maikere goko theinie tufangane seki tareke siro seki kwe wale ne MCA nigetha afangia andũ aya meketini othe inyuothe arome othe teikore thutha tigaigokera inyue tigaigokera arome tigaigokera arome acio hawa naume wote nani hapa Yaiga chief tuko na wao hao ndio napaka na baki MCA tafadhali nani nyinyi fugweni njia hahe na ndo mara toka aromera me hamadi kore thutha nyinyi tiago ikara wewe mwanaume usikae chini tokeni endeni huko ye ikore thutha ha ne atumia tafadhali ororeu na tarekade mwere wala toreka monyite ne turaiguithania atumia andotha ne turaiguithania ndokae gukira itakwirite ukire na wona ndeto yo okira uyu umwe uyu oke haha agacoka thutha oikare nginya haria ari ona wakorwo thutha na ngokaku na ithu tuhea mundu mataraiza urio oikarite thi andũ arĩa mekĩti-inĩ nĩ mehere haria hatutaki watu hawa na wote wakuja wote nyuma wote andũ aya macoke thutha na mũrona kuma mũtĩ-inĩ ũyũ atumia nĩ arĩa mekwaya nĩ hĩndĩ moka mathiĩ thutha na tũiguithanie wega inyuĩ gĩikũrĩa thutha tafadhali nyinyi nyote no mũrona mũtĩ-inĩ ũyũ atumia arĩa megũikare
atiriri omwaruga mehau na muranyita no rio kiharia okuo moto mwaruga mahahari okuo na aria kiharia eno tweheria ri uciaga coka hari hatari mundu wanyita laini aba korori haurori ne fataraisa tomenya ndo ya maraigwa hau anini muno na tutirenda ndo haha mbere twambe tuithike ne muramenyo ria ndirenda hapa nani amesimama ni wewe na wewe mwingine pale nenda mukorwo mwiko theinie na ange mwena uyu na Bia Ryerson wengine wasimame huku katikati na nani na ndetwaiguithania wanda wokira ma utetetwo ugucoka thutha namba igiri warudi huko nyuma wani amkeni hapa endeni huko nyuma jesi na yobe yoke ehere hau aria mathuro baikare hau na gotire twaiguithanie wona wokira ma uteretwo ugwikorotari wona wokira nie ndiri ukaginya kuria muico na tukiragia ndo nikukuonia uria tuthiaga aidha marengo guthi wega na kurehe guku ni undu muritu muno na ndarehe niguo thurutie utuika ati ithutha no uthirite kani iratongoria ni mokunyitanira nani ihaya na thina ucio ni tukumira tutaithie contractor tutaithie nginya surveyor tuone thane athondekwo kwa hivyo contractor nataka niseme officially hapa, ukisikia kukiwa na shida yoyote ama kuna watu wamekataa kutoka kwa barabara, julisha bwana chief, julisha bwana dio, na nadhani kuhakikishie nitaita baraza hapa na tutaenda wote katika hiyo eneo. Ni wao nitaijua ni wao kanda ya uria beito bara vandarekia ni mama heleza maji rushio nimepeana ruhusa waanze kesho kwenye wataweza, lakini officially waanze Jumatatu. Wamesema officially wataanza Jumatatu, lakini mashini zao kule kumaenda kugudaraji ya mitaro no mathia na mbere nitaigua no huo wakanda hiyo wabara na mpigie yakareke ya mashukuru igana ya katia jua na katia na gahigia atigwo wabandare kia kwa hivyo nitaiga anakaituma haya wira this is in short form anakaituma haya wira contractor aanze kazi yake kesho, na tukasema mtu ambaye ako kwa barabara afanye nini, aondoke, na surveyor ataanza kazi yake Jumatatu kukumbusha watu mahali beacons ziko. Ni sawa wabandare kia noga mukadiri rege wagara ate wogesiria netware kumetayata history ni wekeka utwaje sirio ho abara igejeru nima na bara igejeru turajia neje yana nyine moine reko nima aya nomu hayo engineers akura tumaririzi engineers na surveyor wakula mko huru sasa kwenda, nisiwafunge hapa, najua mna biashara mingi. Kwa hivyo pamoja na contractor, nataka nikushukuru sana kwa heshima yenu kukubali kuja, nikawaita na mkakubali. Mungu awabariki. Simpia wapigeni makofi wanapoondoka. Asanteni, na tutafanya kazi kwa pamoja, na Jumatatu officially magetohema na ile taukudia makajiria magetomelia yetu. Watu wanasema ukiwa tayari waambie officially mahali wanataka tuanchie, utuambie kama ni Monday ama Tuesday watatokea, twende tuanche pamoja. Si ni sawa? Chonge utanijulisha, nitawajulisha.
hapa ndaletia ndiko ya thoko. Nataka niongee kuhusu soko yetu ya Uthiru. Kwa muda mrefu tumekuwa tukijadili mambo ya soko, mara mukero ciathiire ciaikukire ni mobunge ni kaunti waikanirio guo nginya mukarigwo mwiko, si ndio? It's a high time wamama wetu wapate mahali pa kufanyia kazi. It's a high time wazee wetu wapate mahali pa kufanyia kazi. It's a high time vijana wapate mahali pa kufanyia kazi. Kwanza niulize, nimekwenda kwa thoko. Wewe ni republic baraza, ndio kwetu kila kitu vyote. Mnataka tujenge soko ya Uthiru. Hebu mnionyeshe kama mnataka tujenge soko ya Uthiru. Bwana Chifu ipitishe kwamba watu wameinua mikono na wamesema soko ijengwe. Bwana Bio wewe ni shahidi. Na hope niandika kama minute kwamba watu wa Uthiru wamepitisha soko ya Uthiru ijengwe. Kamione ina mwako lege. Nione. Kuna mtu anakataa tusijenge soko ya Uthiru atupe sababu rasmi. Kunaye? Kama hakuna anyamaze milele. Kama hakuna anyamaze milele. Tabirira na mwakati katia. Mwajagorire ndimutira wira. Na mimi nisema 2027 mtaangalia kazi ambayo nitakuwa nimefanya hapa Uthiru. Mkiangalia kazi yangu, nafikiri hiyo ndio itakuamsha kitanda 6 asubuhi uende uwekee wabashukuru nini. Nataka niseme hivi. Mliponichagua nimeenda kwa president na nikamkuta na nikamwambia President William Samoei Ruto kwamba tunahitaji soko za Kabete. Nilipomwambia akaniuliza Wamashukuru, unataka gani na gani na gani na gani? Unajua nimwambia gani ya kwanza? Ya Uthiru. Ya pili nikamwambia ya Gikoni. Ya tatu nikamwambia ya Kiambaa Mogoga. Ya nne nikasema Kahuho. Na ile ya kwanza kabisa ambayo nilisema ya Kabete yetu mzima, Wangige Market. Nataka niwaambie president wetu ni mtu wa ahadi, kwa sababu aliniambia hiyo kazi itafanyika. Na hivi saa hii tunapoongea, hatuongei ati soko ya Uthiru itajengwa ama haitajengwa. Tayari nimepatiwa pesa za kujenga soko ya Uthiru. Na ndio maana hamkuona nikija kuongea mambo ya soko mpaka nipate nini? Mundu mogeda tida akiuga maundu mbere etagira makahea niguo ageka atia. Koguo na muona agirite tigukiga ni tondu he maundu mega ndireciria maria makonie ki nindirahetia. Na niwaambie, ninaposimama saa hii hapa leo, nimekuja na ministry ya housing. Director wake mmoja ako hapa, akuje atuambie kuhusu hiyo soko, kwa sababu nimemwambia sitaki kusikia ati itaanza next month. Ndenda aje mwezi uriko nimugwetekera na danoko neika amekuja mpaka na contractor. Kwa hivyo ni kusema na ni tunasema leo mambo ya soko, na tukisema contractor yuko tayari na amepewa mpaka award. Yeye kazi yake ni kuingia wapi? Nimukwenda huo nimwetekera contractor ajie tanyonia ikani mwetekera. Jambo la pili niseme hivi,
kuna watu ambao wamejenga hapo katika hiyo soko. Tayari tulikuwa tumeshaenda katika eneo hiyo na